to whatalofa tu le mai ngole fiafi fa fo me fo tatu tunu no le tatu ia ile o kala muli o le fa fifianga mo e Matutua ya mo le tatu faili le la mo sa ya pe le mai ngole fiafi to fa filo mo fa talofa tu ile o tatu tunu o ma futa mai le ngata ni mo le la leo o le tasi ono tesi ma tasi fa mo si fonga lo mo le toni ia fa pe fo mai mo ai mo tatu ki ta fa ngi pe ona ye tatu Facebook ia o tatu YouTube ia na fa na to pe ia ma le ia no tamo fa so tatu Facebook ia te mai mo ia i tatu fa ili ia me se fo yo o nei le o to si la mai mo tempo mo o le o me tatu fa ili ia o la fo tatu krami o nei vai na fiafi ia ma el tatu to tua ile tu na lima ia fiafi le ia le o to le me tatu te tasi na minute o na talo leo le tuna fa ia ai am teina tato fa fianga ia au fo na fa lo atu tato fa ili fioma li pule a fa sanga te al moresi ia o sunga ia va fa suanga fa fitai a salanoa ia o sunga ia sua pe te sinato po le fitai ia fa mulalo ia ma le tato Thematic pese ia so li kasiano ia ma le Thematic ile foto to no mai Sāmoa ya ana fa solo ya ora atala fa fianga ya na tatu pese ta lo fa la fa foma ya ta le foi ya fa ta lo fa tu la fa foma ma la mai mo mai le va na le fiafi
pese o tatala le tātou proklame le fiafi mai le penina o te whau i o tamai sa tātou whaalongolongo i asola na tāo le valu le povo le whaalongo tuto ina e le si talo le tupe ho le rafo tu le usina whamelo ki lunga le tio ia e pa o atu longa Matutua i o penina o te whau ia o maa le fuita tamu whtango le fiafi nā naso ia malolo mafta mo le tātou tunu la whangasau pere tātou proklame ia o le pese o le aso ai Sawi oe o le tausala. Sawi oe o le tausala. Sauia o le tausala ia o fitau le foi malmana mai o ngā luenga le afi e mai se o le vai aso ngā luenga sa whenga i tātu o tū e nātu nai tō tele na ua tau nui a inga le nitei mo le afi ia o nisi foi nai whaala mo longo mai whaafong mai tono lo sa a o ea ia tua i ina o mai ai o ngā luenga o le aso a mai se foi le vai aso malo ngā lue malo tau atai i te ute ma whaiva sa whenga i tātu o tū ia nā le wha amina tō tu pēnu a wala lo sa o le mū wha mua langa lo sa o le mū au ea ia tua i le ainga ma futa le ma le tina ma le whanau ma lusa o ala uta amale o le au me masani na eu iai i oi o te afi fua le whalo lista ngata ma le mea na tupu ai ia le FSS ai i wha ingo le aso ai na wha ora la uta amale e a lusa o ai le street na masani na e tami me uta amale ia ai alufa te latu mo tatu o tinu proklame o wha fianga mo Pesepesega mo Tagata Matutua ia ma rola le mafta mai ia ngatu pea ia plala ku kala fiafi ia matua ki lunga la TV na ia le Facebook por YouTube e te mai mo mai ai ia i tatu fa ili o le fiafi fa solo tatu fa fiafi Pesepesega ia o le peso le so ai tina ia e o fa to mo tina o malava o lo mu tai ile si fongo la mua so se va henga lo langi o lo e mafuta mai e pese le o lo fa to mo to
pese pai wina tina ia e ola fatou tatou poklame mo tina malapa o mafuta mai i so se tafo nei langi ia lei natu li stato pese ia na fa natu pe mo tatou le gritone mesi por lua e fa mo mo le ola fatou nina i laso ata ia sto nai se fu malaiva o le masina o iulai ia amata i le lima le fiafi ia mai e afiono na le tula no 2 minute ia anga iai ale uma whanau ia Matutua whanolongo i le fo lana taua ia misi na funa to tausioni fale whatau ia ngā te mo tātou ia tātou teo o whainga wena mo i sui fale whatau ia awa fo ili mana i ngai whanau ia whatalo whatu ni teni o i rawalo mafuta mai pe ia whailo atu ia mane ia whaima a whaasoa tātou Facebook ma YouTube ia e te mai mo i tātou Pesepesega mese lava ia o le nipolo kalame o Pesepesega ia mo Tagata Matutua mai le tātou whaini ia le lau mo kai o le pese la soai tasi le pese e se lo fia ia so lau le titi i tai wale lia ina o whaalongo i le malia te wainga ia te ita ia fisilia le ao ia te oe o le alma fuanga o le malilia i le ainga ia te oe ia nai te ilo le tali Yeah.
ia tau ai ia taita. Pesepesega la ia mai lava pese ale punia lava. Ia ole a faisi tātou malolonga mo sinalumi note ia toi taliu mai pasal toi whaule o tātou proklame ina ua suri o minute te ele le tulai wha Pesepesega mo Tagata Matutua. Tesi Malatasi Sāmoa, e whapewhori mai moanga me mo tātou pena te whailangi pe on le Facebook, mo tātou YouTube, e mo tātou app na le Sāmoa Capital Radio app, whataro whātu tātou paanga, e oro mafuta mai mitei mo le afiafi. O le poklame o Pesepesega mo Tagata Matutua, ia iso o se maenga o langi. E ngata ilea, whapewhori se tātou tunu i Sāmoa, ia e mota o Tagata Matutua ina i wailele, le mapu i whangalele, ia whapewhoi le moteri sa la whai, fusi sa fotu la whai, watalofa atu i nei mātua mātua o lo mafuta mai e nana whanga, ia po o le whanga o whaingoina o le mapu i polotu, watalofa atu, ia whaftetele la whoi mafuta mai, ia lofte le atu tātou poklame, pela o le poklame, ia o Pesepesega la whoi mo o tau mātua, ia la tau ia o mafuta mai i tautua ki whonga lau mua i lea fiafi, ia whatalofa atu ai, ia malona whoi o sai, malona whoi le malue, ia la tau a matanga renga lea fiafi, ia mese lau kuka nai, pa o mai tuolim kuka, leo te whanamo lea tuai, ia ina le pa o mai tuolim kuka, ia ai whauina tātou Pesepesega, ma le pese o le aso ai, manu o le bao, mai le penina o te whau. Fala una fala,
tato ye pere po kalame Pesepesega mo Tagata Matutua ye nite mi ole fiafi ya to fatalofa to fafelo ya to pe fa to aki mai lo Facebook mo la YouTube le ya fiafi ya ole tato kalame e mai ai le tu la lima ya ki ane la TV la po ona ya te mai bo mai tato fafi fianga ya Pesepesega fo le fiafi ya ai le tu ona tato pese o so mai ya fa ma tu pe tu pu el fulu a pepe si al fulu ya tato nei ni sila tai no tau malu ya al fa na tu pe ya nga e fa tato tu pu ya wala fo sa ngale mu ya mi se le tato fa na ya mai matua ya na e lo ai o mai na ta la e fa tu pu ya mi se la tu ya la mla Sāmoa tau fo na la fa ni talavai te o mo tu te ai mo to ya wale umina te ro Sāmoa e tolu fa ya so e tau na lava tala vai te oi ya ole tato pese ole so ai ya se o ole pese sa o nofo ma va ai o te nofo Maripoloma. Ya, o te no poloma na. Ya, o por pese ya tu malo le sa lo to le poloma. O te le pe ya la poloma o mai le te ya ato ya ngal pese nei ya mo. Jo o te nofo il poloma. O li meno poloma. Ya.
Pesepesega mo Tagata Matutua le whawhianga ia ma le tātou o whaili, le tātou o whapesen nao lo tō sila mai ai, na mo pen Pesepesega fo i vanga le whiawhi. Ea o le ai lei tuna atu le tātou pese, ia whaamnatu o le whiawhi na nei le awhawhitu le la tāloi le tātou au le manu Sāmoa, ma le au Skotilani, ia au Kilani. Ia mo tātou ia mawhita mai au Kilani, ia ma nei ia leanga ia lango se tātou au le whiawhi na nei, ma nei fwoi age o nei whanau, ia whapea fwoi o nei malanga mai nei ai nei Sāmoa, e tāwhau mai o nei nai au Kilani. Ma nei le ave whaatawhau le tātou au i nā tālonga le whiawhi na nei, ia mi tāpua i tātou au, ia le lato tālonga le whiawhi na nei. Ia ai mo tātou lawa ia le whiawhi la kupi ia o le afa o le ono i le whiawhi le tai au le sā, leo le ata aloai ia le au o New Zealand, ia i lalo le luas futau sama le ipo laulami, ia le ata aloai mo le au Afrika, ia au le ngalo, afa o le ono le sā, o le whaino, ia o le whaino leo whaino mai, ia i le bao Afrika, ia ma le au o New Zealand i lalo luas futau sama. Ia ma le tele na mo ta'alonga fa ina mai aso, ia Matutua foi na le fa manatu lava Matutua lalo le tātou proklame, ia ora tu i le nei taimi, ia nga i matamata ta'alonga fa nau le aso ata iao i ta'alonga oma, ia tāpua i le lei, ia po kalapu fo i lewa amata fa ngā solo mo semi-finals, ia tāpua i le tātou, ia whaalonga tu lava i tele i ta'alo i aso lai Sāmoa, ia i lakapi, ia sa tele tātou i le ta'alonga foi lele, ia o le inga mea, ia tāpua i le au tāwha malai. Ia o le pese la soai tolu manuiti. Tasi le pese toi Manatua so ua oma. Ia whaangata mai nara o tala i te whakarua. Ia ai Baia. Sola ma fa
pese le kone na rii, ia le pese whaingoina tolu manuiti. Ina ua tula mele tatu teimi, ua toi 2 minute o le tālea o le tula 5, ia tale 5, ia o na tumai le olo au tuatu mātou 5, tātou 5 mwhatofa, mai a tātou proklame, Pesepesega mo Tagata Matutua ni teimi le fiafi. Ia, whiana foi se, ai panoa laulangi o e mafuta mai ai, whatalo whatu, o Amerika, ia whiana wase atinu, ia ese tātou teimi, ia o lea ua toi 2 minute o na tāne o le tūnai 5, i le fiafi teimi New Zealand, ia sfareli nei ia mātou, ia telefo ina taunu a inga, ma whanau i a inga ni teimi le fiafi, ia mafuta mai e tātou proklame mumuli, ia Pesepesega mo Tagata Matutua, o le pese o le aso ai, o le minoi, ia, pare ia tua le dunga tātou nai fia minoi mo tuan kuka, ia wha minoi mai no tino, ia nwai le ulu te o masa. Penanga ma kuka le fiafi ia ina ua toi 10 minute na tāne o le tūla 5 o plane o Pesepesega mo Tagata Matutua ni teimi o le tātou plane whawhiawhianga ia o leo le a tātou ua i pese nei ale whare titi lau tala noa li tasi e whaatele mai tātou pese ia ma lo mo i rātou fui a tau whai mai whamai plane o tele ia o whai pese
ia lo ave la apalai pe te tau na i ofe pese ia sau ar tari le ia fa malu atu na tu si fa fo no le ia este ia pese la soai o pese vai a sole la sautas o pese la soai o le o ma fo fonga o la pele ia o tau le foi ma le va la fiafi ma le tai ia o ma futa o ta tau ia te pese ana ia o ta fa se to lua la te mo fa sa rai ia mai fai ia o la pele ia o ma ga mo so se le va yaso
tātou programe, Pesepesega mo Tagata Matutua. Wa tule mele tātou taimi te se 10 minute o na mai ale o tātou nanga ma tātou programe. Ni taimi o fiafi ya natu o na o tele tonu ya inga mfanau ya inga fanga so fo fanga ya o ame na tupu nga luenga le yaso ya tupu falfa nga luenga te te uso tu da so fua ya ona te amata le ya fie o inga le taimi ya mafuta lei matama matina mafanga ya fanga so fo fanga o le fiafi ma le fa mo yaso ya mo la tora sa uni fa ngota ile fiafi na nei mo le fa inga le yaso na fa na tu pea ya mo ta tu po lua ya na o le lima pa ua fai on ave ya afa pe ona te penga fo se fa tanga ile fiafi na nei e te alu so va ya vai mo pe ta fia ngai ile fa ngota ile fiafi na nei ya ma ya fa pe te alu le alu lo va ile moana sau ile fiafi na nei ya mana ya le tano ile to wainga ta o ile taimi e tau mo ile va ana nei ya fo taimi wa fa pe o se fulu na tau mo ya va ya tu tina la inga na wa ta se fulu te tau mo ya ona longo le o vainga fai ona na so ya tu ya tau taimi tau mo ya ma vainga na te fa ta ya na le fa na tu le fiafi ya le la so lo tu ta tu fa fiama ya mo le pese la so tele manu le va ma o mai le pelino te fa Sāmoa
se penina te fau ina ua toi fa te o to minuti na tale o le tuna lima o yen manatu ya mai alo le yo la tu no tato ke se muli ya vero fa to vai fa mo fo na fo le pule me se la fa ili mo tato fa ina rela e mo le to fa tele la tato mo tino tato maftanga mai la le tuna fitu ta na le la se i pa i mo te mo le fiafi ya me se yo le a ya so atoa na tu sa fa me ina la fa fo mai ya la por kalame fa nga solo e mese e o tatu fa fianga ya le si forma la mo mai la le so fu se pa i mai fa nga le fiafi ya ele asalama se fa ma se ma ma tu te fa ma mo tu Sāmoa au sa le ngana ya la fu ndu le naso ma tu fa le tonu ai me nui la ma ya tu fa i mo ya so ta tu e fe lo fo kalama sani o Pesepesega mo Tagata Matutua i Thematic la safari advice fo ya ka te ya tu le tu lo tu so fo la le ya mesi se ola lo fa ina ngina tulo ya mai le taimi ya ma to fa mi atu le ya tu fa ino va ya so ta to tino fa ma le tele la le tua ko ta manu ya ma ta to pese mo tau sangi mai manu ya fa e me lo manu fa fa to ta to fisa o fa tau le fo mai al ta to proclame
So